Hello and right everyone, this is Lalit and I welcome you all to another vlog of Father&Son vlogs. तो आज व्लॉगटा ना टिके पवित्र होगा जाऊँगी कारण आज तो दौड़ पूर्णिमार माने होली दौड़ पूर्णिमा तार जस्ट दिने कि 2 दिन पूर्वर आसती ठाकुर आमर जो भीमटांगी भीमेश्वर मंदिर बोली अच्छी जहाँ मो पाखे इनफर्मेशन अच्छी से ठाकुर आसन माने गोटे दौड़ पूर्णिमा टाइप रि हम तो पूरा कॉलोनी सारा तार प्रिपेरेसन चलती मामा तो पूरा बाहर बुरी रेडी होगी प्रिपेरेसन से लगी जाइए मु फिलहाल तो बस पढ़ी आपा तांगर बस गीत शुणुन से खबरटा दे देछि तो बाकी कहूल जे तार मु पुना दिन मन रखें कि आपण मैंने भूल जातु मुझे 101% दबा तथापि किंतु एग्जाम पर टी एंजॉयमेंट भी तो दरकार टी माइंडटा फ्रेश हो तापर एडिटिंग करने जहाँ भी घंटाटे 1.5 घंटा पाखापाखि लग जाऊँगी तो से टाइम मोर जी भल कार्टून सबू दब तो से गुड़ा को मिस करा चाहेनी आउ अदर साइड रे आपण मैंने भी आम बहुत इम्पोर्टाट तो से टाइम मैनेजमेंट हो पारनी कह गले सीधा सीधा तो नेक्स्ट टाइम देखिए आ तो भल भल व्लॉग्स तो पड़ो ही कारण ना होली अच्छे आगू तो चलो देखिए आगो व्लॉग रे कौन हो फिलहाल तो मामा तो जमी कहते बाहर सारे मुझे आराम से बसती पढ़ुली कारण मोर किसी काम नाला तो फिलहाल जाए मुझे बाहर जाए आउ देखा बाहर कि प्रिपेरेसन चलती बोधे फिलहाल तो 7टा बाजी बोधे 9टा बेलू ठाकुर पलि आसवे तो चलो देखा तो ये मुझे फिलहाल तैयार तो ही सारे ये तैयार हबार किसी फायदा ही ना कारण एत जोर गरम हो माने फैनटा पूरा फुल रे देछि फैन तथापि जोर गरम हो झाड़ कंटिन्यूअसली बह चलती तो देखिए बाहर जाइए over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is मामा राउंडर रे बुले देइछन एटा प्रियाटा केमती लगुच भल लगुच भाई को मुह पूरा सीधा मुहर मुह सामने मुह ऊपर बेजती आंटी को हेल्प नहीं कि मामा बनईदे बढ़िया कि रंगोली आपण केमती लगुच कहे कि मत तो बढ़िया लगुच सतरे अरे वाह सतरे यार बहुत ही बढ़िया होती आपने कहे केमती लगुच आम रंगोली तो देखिले तो चलते ए आहरी भी कॉलोनी सारा पड़ी तो किसी किछटा देखेबी आंटी मोर तो केते बढ़िया तो एबे माने जस्ट ठाकुर आसबे आ 10-15 मिनट भितर तो पैड मामा नवा कहले आउ कलशटा फिलहाल बस सारा से देखे देवा चाहिए कलश बस दे मामा ऊपर नड़ियाटा
ତ ମାମା ତ ଏବେ ପୁରା ପୂଜା ଥାଳି ଯେତିକି ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଅଛି ଫଗୁ ଭୋଗ ଧୂପକାଠି ଦୀପ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଏବେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲା ମାନେ ରେଡ଼ି ତ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା ନେଇକି ଥୋଇ ସାରିଲେଣି। କଳସ ବି ବଢ଼ିଆ କିନା ରେଡ଼ି ଅଛି। ୱାଓ ଆଉ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିବାର ଇନ୍ତଜାର। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜମା ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଜମା ଇରାଦା ନଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ର କରିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରୁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ କାଟିକି କରିଥାନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ କହିଦିଅ। ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଟେନସନ୍ ଅଛି। ହଁ ତମର ତ ସବୁ ଟେନସନ୍ ତୁମେ କହିଲ ଏ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମିତିଆ ଟେନସନ୍ ମୋର ମୁଡ୍ ଖରାପ କୁହ କ'ଣ କଲ ଟିକେ ଲୋକ ତମ ପାଟିରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଯିବା ପାଇଁ 6ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ହାୱାରେ ଡିଲିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ତଥାପି କିଛିଟା ଫଟୋ ପାପା କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାପା ତ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତିରୁପତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତା'ର ବି କିଛିଟା ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ହୋଲିଟା ଅଛି ଆଉ ହୋଲିଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୌକା ତ ତା'ର ବି ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ସଟା ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ତ ହଉ ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ତ ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଥିବେ ଗେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ହେଉଛି ଚାଲିଛି ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଫଗୁ ପକା ହେଲା ସିଏ ପୂଜା କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଫଟୋ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବ ତ ପୂଜା କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମାଜିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେତିକି ଆଉ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ପକେଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି ଯାହା ପାରୁଛୁ ଏବେ ପକେଇବୁ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିକି ପକେଇବୁ ସେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତ ଯଦି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫ୍ରିର ପୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହଉ। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ vlogs and thanks for watching. Thank you.